Lamar balami ke jengkol mar haki South League polling station ke berada ke Artali ke constituency ke bahap ke district East Janja Hills. Katanat District Council Affairs ke rai ban penlong biang ya ke jengit vote aka arpu arterik rempang arhajar arpusan. Ya kini lepentep da Commissioner but Secretary katanat District Council Affairs uba CV Dengdo. Kini ki artli ki constituency ki bami ki jengkol mar ki kentup ya ke arpu ar musniang rangat constituency kaba ha wapung skor polling station bat kawai kedai ha arpu kendai batau la kadong constituency ha ke batau polling station bat kini ki ha ke district East Janja Hills. Habakran ni kilat patai kubor uba ding do ule tu bagi jeng tap vote nak benta ka Khasi Hills bat Janja Hills Autonomous District Council ke belalong ha ke arpu terik urempang kelas sedang naruk kepor nyo bejemen step haruk kepor sau bejejan miet. Ha ba nak benta ka KHEDC kam shebladan kanu jengkol mar ba ke jeng tap vote ka long ke bajai. Na ke benta ka KHEDC ke jeng poi iwan tap vote kat haruk kepor lai bejejan miet. Kalau henropo nak cispa, banda kebenta ka JHADC, kalau nyopo nak cispa. Uri itu banda kebenta ka JHADC keladon ke jengkul mar, ha musniang rangat, bat ha batau lah kadong. Uri itu ru bahagani ke jengja amsyam ladon kanu ke jengja besnusi, nregi beriau ke lasyap tiang baka tenat kan sepelong ke jeng toket lor kania. Dalor kania ke tenat keladap ru ban penmi ke hukum. Kat kum ki rule ban penlong biang ya kejeng tap vote ha ka arpu arterik urempang ka ban sedang hin adu kepor nyo bejemen step haru kepor sau bejejan miet. Bat ketenat kan penbiang ya ki bor pahara na kebentak kejeng tap vote ha kini ki artli ki constituency ban penti kena bakan ammi kano kejeng kulmar.